Welcome back mayambu taram nokchari hojing asigi tawgadriba topic asi khoi application of derivative ki taruk suba saruk oigadoini taruk suba saruk makhoi manga suba saruk poda khoina tawgrisi khoi gi function amagi maximum minimum hadi soi local oigera the absolute oigera madu khoi gi first derivative test ki matungina puthokpagi ama tamgre hojik mathangda lakadriba topic sina second derivative test haiba second derivative test second derivative test sida tawdisi karino masina di kitang budi simple oi ko sida koin harisi smai to ya han number 1 step ta ngasagi first ki duga da fe mani han bada f dash of x si find tawgada ba puto ani super step ta f double dash x sai second derivative so find tarom gada ba si puto gada ba ahum super step tana f dash of x 0 ga manhan laka critical point puthom gada ba aduga mari super step tana sida phangiba sum f dash of x hai sida find x hai dine ko duga sida phangiba x ki value do horen derivative ki value da ga ba sinjinba either c1 sida x equal to some c1 c2 something phangi khala se ko c1 amuk sinba f dash double dash c2 sinba sumsat pa haitare tam sida lakadeba condition se kaino haitaraga di number 1 condition da if f double dash c1 harisi ko sina greater than 0 haina la aba doi taraga di then f x sari function se attains its minimum local minimum hai tare ko minimum dum hai ko minimum value hai tare ko local minimum har se ari ko at x equal to c1 hai di second order derivative to na 0 degi sauraga di minimum phangani haiba local oigera adu di local natraga absolute hai don kon laktera ni ko ani subada if f double dash of c2 hairase sina less than 0 en la aba doi taraga di hariba fx sina magi maximum haitare greater ore kana minimum less than ore kana maximum la ka doi ni ko at x equal to kya da c2 da aduga ahum suba condition da if f double dash of c3 adam hairase ko masi sina 0 taren lawrase ya da case ahum jo bi ya da ko adu ore ga di ekoi makha sa thar roi ba kamai to ne ha matam da sigi second derivative test sina magi conclusion pi ba ngam roi ba adu target de koina masi kese hek lak target de koina ngasai gi mamang da dam gi ba first derivative test to ma da halaga muk check to ne ba c 3 hari ba sigi some interval khai do ga plus tigi minus the sense lak pra minus tigi plus the sense lak pra plus minus lay by sign check to ba gi khoi first derivative test ki do madu sa thara ne ba aduna sigi first ka second ge hek line kai di second derivative test edum nungai ba ko ado ahum suba case hek la khraga di amu hallaga ngasa gi first ki do dum tawnai ba yari ko duna koina ayam matam da second bude dum sinarani ado magi demerit hai bor aroi bagi se hek yarok taraga di amu hallaga mu first la e ha do khapane ko ado yam rare wen yarok kan si basic case de yam ban loina wana taga tu sila kan ko ado itaraga de koi se hojik basi ki first ka second ga tamuriba khoi ge derivative test ida tawriste question na te function amagi maximum minimum puthokpagi ni either local oro bedagi absolute po oro puthokpagi ne ba adu makhoi se sam na khoi application khara si nei mo se application na khoi ge mamang da khoi ge rate of change of quantity ge da tawgi ba adu maina ko khoi ge some koigi figure khara hai tare ko volume gumba leiba the area gumba leiba the some koigi right triangle gi matang da leiba sing as koigi figure khara the best of boy ro the some real life ki application khara the best of boy ne yayo mo se di khwai gi chawba volume putho hai gera the khwai gi pick pa volume de putho hai gera da maina hangba question khara dum yaro kan ebe ko madu di horen ko exercise da lak se ba ko hoji sigi second derivative test si tab hek tam khoi first tam gre second derivative test tawre aduga second derivative test se sina se ba adu example am khak la ko se ba ko adu example set ti la ko la roi se adu ma khoi gi exercise te gi la ko se ba adu exercise tam hona do le ko adu exercise question number karamba yari ge du yeng se ko
Hojik sida question number 3 sida 3 ki roman number 4 nahan gi mamang gi part number 5 ta koi gi first derivative test ki matang da question number 3 ki roman number 5 example lo bane ado hanjin hanjin lo pusi nuai tre da question number 3 ki roman number 4 sida koi na second pan se ko first pan su kai de ko the second one pan se ko yengo second pan ke tar gi man hari se am bada f di derivative puto hai derivative puto se ko the sin gi di cos x tarani duga cos ki na minus sin ni aduna plus 1 gani sin x adai matung da amu hana derivative put law hai bane di double second order derivative hai tare ko silaw matam da cos ki di kai tare ba minus sin x tarani plus sin gi na kana tare ba cos x tare ado hojik se mathang da ahum sub step ta mana hari china kamai to hai matam da critical point putho hai ba the critical point si tha din ka for critical point gi damuk te ke daw din hai ba khoina f dash of x 0 ga mana laga x putho tu ne ba adu di f dash of x si le ko kana tare se cos x plus kana sin x equal to 0 la ni sidagi sum makha hotar ge smana du ama thang dok se kamai la se cos x equal to minus sin x adu di sidi ama divide to matam da sin by cos in taro ko sin by cos ti kana ta ba se 10x minus 1 tare doi tare x ki value putok to ni x ki value putok matam da x ki value se mune si ko ko ye 10 minus yaw busina ko na kan minus yaw bi wari na ko na lak si ko ko minus yaw buna taga yaw da ba 10 kya da 1 tai hai matam da 10 kya ta ya ba 10 pi by 4 da 1 tai ya ba tawbatabu akuna pam sidi 1 ate kana ne ba minus 1 adu de karamba quadrant da 10 na negative oi habdu la ane ko de siga de ma positive oi adu ga siga ta mana ka do ba negative oi ba adu ga putok ko de bengal sina 0 dagi 2 pi 4 manung da habane ba sidi horaga sibo manung da putok tu ne ba ko de daraga di ahamda sitan ta halasi ko sida tange daraga di pi dagi minus ta orne ko adu x ki value se pi minus pi by 4 hai ba maga aduga sigi apun basida si pi by 4 khado ine ko sigi apun base sigi kya ne base 2 pi dagi amu kya 2 pi minus kya pi by 4 yare ko se adu taraga di equal to kya tare angle se sidde 3 pi by 4 tare aduga somjana 8 adu 7 pi by kya tare se 4 adu taraga di hujil lakto posina masi putho matung sida koi critical point kawe sida phangi ba point ani si kai ba critical point kawe adu critical point se second order derivative ta sinjello matam sida positive tabra negative tabra zero tabra habi da koi check taw tuini adu target di sin bi set sina kan tawrage ko adu ti aham bada f double dash 3 pi by 4 sile ko sida ne ko sindoi se sida ko sida sindoi ne ko adu di minus sin 3 pi by kya ne ba se 4 duga plus cos 3 pi by kya 4 limuning si ko hojik tawgi dangari masigi 3 pi by 4 hai bisidi second quadrant ta bane adudi kana dagi lakpane ba pi by 4 de kisa mani horen sin pi by 4 laktoi ni sin pi by 4 la mutung da karamba quadrant ba second quadrant habina sin gi di kari sin oya ba second quadrant da magi positive sign oi bane ko aduna minus sin pi by 4 gi value puthuk se bosi dei sin pi by 4 di sin 45 kya tare 1 by kya root 2 next mathang da sidagi amuna se 3 pi by 4 3 pi by 4 asi so pi by 4 lak tu ni to me ko cos pi by 4 kya tare ba mas 1 by kana root 2 tare tawbutabu cos ti second quadrant da negative oi bane na mai ke la ne ba minus sin amla ani minus sum note pa hidraga na mamang da khoi gi class 11 gi oi gi method ta khoi gi se mana trigonometric ratios mana kala sound id khoi gi 90 da gi 0 phum da piram da ba taraga di sadu o hot pi do main tawro ko adu disi kya tare some minus 2 by root 2 akhoi di value puthok se habina te positive tabra negative tabra check taw se habine adu di negative ore negative oiraga di akhoi mamang da second derivative test na harisi kai gumba hariba point duna second order da sin matam du da negative taraga di hariba x equal to 3 pi by 4 sida maximum point phangane habe negative taraga di adu di x equal to 3 pi by 4 da kai phangane haba maximum akhoi gi value function du gi maximum value phangani du ma sine kai local le koine se local hai tare ko next mathang da f double dash 7 pi by 4
सी सब मनी माइनस साइन 7 पाई बाय 4 प्लस कोस 7 पाई बाय कना 4 लानी अदुसु साइड से यंगसे 7 पाई बाय 4 हाइबसी 4 क्वाड्रेंट दगिनी अद 4 क्वाड्रेंट ददी साइन गिना नेगेटिव ओय कोस गिना पॉजिटिव ओय तारगदी सिसु पाई बाय 4 रे लाकपनी अदि मसागी माइनस सम लेजरे अदु साइन गे होरेन 4 क्वाड्रेंट लाकपगी मागी माइनस समगा प्लस ओन गरनी साइन पाई बाय 4 रे क्या तारे 1/√2 तारे प्लस सी मागी सो 1/√2 मादि पॉजिटिव ओय बिना पॉजिटिव दम थोला ने बको मतम सिजना 2 बाय क्या तारे से √2 तेने ग्रेटर देन क्या होरे 0 अदुदी x equal to 7 pi by 4 sidana derivative की वैल्यू से greater than 0 तारे हाइबदी मिनिमम फंगे बसिदा दुगा x equal to 3 pi by 4 sidana less than 0 ला ए सिना मैक्सिमम फंगे दी पॉइंट मैक्सिमम पॉइंट ने को मोसे सिना मिनिमम पॉइंट अदुगा माना मैक्सिमम वैल्यू है हंग तारगदी सिदा सिनजिन दुइने हाने ओरिजिनल लेरिबा फंक्शन दुदना x की मोहत क्या सिन तारे 3 pi by 4 सिन मकान वैल्यू तारा ओइद्रा मदुना सी मैक्सिमम तारे मैक्सिमम पॉइंट की लाकपनेना दगी x की मोहता 7 पाई बाय 4 सिन मतम दुसु वैल्यू तारा ओइद्रा मदुसु करी कोबा मिनिमम वैल्यू है लाखरने बसिना मैक्सिमम पॉइंट मिनिमम पॉइंट कौरे अदुगा सिदगा फंगको वैल्यू दना मैक्सिमम वैल्यू केदोबा मिनिमम वैल्यू लोकल है वाइसी सिनागे सदम यारे हम देखो ना सी इंटरवल मसा सी मनंग नैना बनेना को अदु तारगदी होजिकसे अखोई सिगे सेकंड डेरिवेटिव की ओइबा इन एग्जांपल मसा हम लौकटपनी अदुई मतुंग दाबदा एक्सरसाइज की ओइबा मयाम अमा लाक्तिंगा सिदा अखोई थ्योरी की पार्ट दा करी करी यावरी हाबदो हानम तंग लोसिनसे को करी करी यावरी द कोइ फे जिंगसे को हौजिक मखा ताबा टॉपिक से कमाइन तवे हाब मतम दा हौजि लैरिसे अखोई की फंक्शन अमगी मासे सम क्लोज इंटरवल अमदा मागी मैक्सिमम नत्रगा मिनिमम वैल्यू हायब को क्लोज इंटरवल सिदा लाजि कमाइन लाके बद f फंक्शन फंक्शन अमक ले को मासे ऑन a कमा b हारिबा इंटरवल सिदा मागी मैक्सिमम वैल्यू नत्रगा मिनिमम वैल्यू पुथो हारे खलसेब को अदु तारगदी अखोइना ngasai kai puthokiduna f dash of x equal to 0 ga manhan laga masidagi phangba x ki value khara phangwaidra masigi x ki value phangiba value singdo maduda either magi kai phang leine haba local maximum natraga doba local minimum leine hana koina koi local maxima local minima gi leine na koi tamgre ba ko adu di hojik lak tu sida masigi phangiba x ki value singse सी इंटरवल सी मनुंग द येंगे लेरेना लवर से सी इंटरवल मनुंग द नैदरे लवर से को हाइद सिदा c1 c2 c3 खरा फंगे खल से को मखोय से लोइना सी इंटरवल a कमा b है सिदा यावरे लवर से अदु दि अखोइना लाक्तोय से f of c1 f of c2 f of c3 पुथोक मतम दा आइदर मखोय से मैक्सिमम नत्रगा मिनिमम यावजरा बनी अखोय टेस्ट की मतुंगेना माना हनिंग सिना कैगोबा फंक्शन सिगी मैक्सिमम नत्रगा मिनिमम वैल्यू इन द क्लोज इंटरवल हांग पतारगदी अखोइना f of a गा f of b गा मखोय जे पुथोकपदा यावनेबा हाइदि एंड पॉइंट से अदुगा मखोय मनुंग दु फंगेबा c1 c2 c3 द फंगेबा वैल्यू सिंगदगी f अदे a द लेबा वैल्यू गा b द लेबा वैल्यू द मखोय हेना पिक नत्रगा जाव ओरमबसु कोय हाइबा ngamदेबा अदु तारगदी अखोइना मसिगी क्लोज इंटरवल अमदा पुथोकपगी नियम हाइ तारगदी अखोइना मसितदी डेरिवेटिव टेस्ट अदुदा मैम टेस्ट तौरे गेदो नते सस मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू पुथो खतंग हाइरम तारगदी अखोइगी क्रिटिकल पॉइंट हाइ तारेको मसि हेक पुथो ओ मतुंग दने फंक्शन दुदा लेरिबा मागी फंक्शन की वैल्यू हाइ तारे फंगिबा पॉइंट सिंग लोइना हानगी मखोइगी एंड पॉइंट हाइदि a गा कनागा b गा पुलप त चेक तौरेदना पुलप त चेक तौरगा मसिगी मयाम सिगी मनुंग सिदा ख्वाइदगी चावबो म यावरमोइदरा मदुना खोइगी एब्सोल्यूट मैक्सिमम जस्ट मैक्सिमम खतंग हाइगेरा अदुगा ख्वाइदगी पिकपो म यावरमोइदरा मदुना फंक्शन जी केदोबा मिनिमम वैल्यू हाइगेरा नत्रगा एब्सोल्यूट केदोबा मिनिमम हाइना पुथोकनी हाइबगे खोइगी रूल मचा मख यावरेबा याइगोसे अदु एफे उलकी को लेक्ट या स्मा यावबनी लेक्ट यावरि मोसे सिनी सिदा लेरे सी वर्किंग रूल लाइन लेरे सी पुथोकपगिने को माने सी फाइंड ऑल द क्रिटिकल पॉइंट ऑफ f इंटरवल इन द इंटरवल दु लेबे सिंग पुथो हाइरे दुगा मतना दे मारा हाइबदी x की वैल्यू पुथो हाइबा कमाइन तोरगा f dash s के 0 का मान लगा डिफरेंशिएबल ओरम द्रंग ओरम द्रेदना को दगी टेक द एंड पॉइंट ऑफ द इंटरवल दगी एंड पॉइंट दुस लवबा जगी a गा b के लवगने हाइबतो अदुगा हाइबा एंड पॉइंट सिंग दुदने दुगा हजिक फंग्रिबा क्रिटिकल पॉइंट सिंग दुदने मदुदा f की वैल्यू कैलकुलेट तौरबा अदु ख्वाइदगी चावबुदना
मैक्सिमम वैल्यू फंगनी ख्वाई पिकपुदना कदोबा मिनिमम वैल्यू फंगनी है सुमाय तौरगा लोसिनगदोब सिगी टॉपिक मचा अमक यावरे यारेको से सिगी मखा ताबददी अखोय एक्सरसाइज डायरेक्ट लाप याराने अदुदी एक्सरसाइज क्वेश्चन मकोक्तगी हौरगा करी करी होटप यारी करम करम कानब यारी है अखोय पे येंगमिनरसिको हजे अखोयना एक्सरसाइज सिदम येंगबदा अइना खनबदा हजे अइना तौगिबा एग्जांपल खरा लौगिबदने एक्सरसाइज ति तौरगा को मदुना क्वेश्चन नंबर 1 2 3 सिदे दम यारद्राना खले वखंदा अदु येंगो नोसे प्रैक्टिस की दमक थम्मगे सिमजु होटपि कानाब केसु लेगेदो मानते नेक्स्ट मथंग दैना लाखनिंग इस क्वेश्चन नंबर 4 सिको सिदा येंगसेबा क्वेश्चन नंबर 4 द मान हारिसिना मसिदा पिरिबा फंक्शन गरा पिरि fx = 1 दने को e to the power x दगी नंबर 2 दा gx = log x तारे अदगी नंबर 3 दा क्या था बस हाइस x = x³ plus x² plus x plus 1 है ना मसीगे फंक्शन अहुम पीरी सिगे मैक्सिमम लेते मिनिमम लेते सिने मन हाइस उलो सिने अब दे तारगदी अखोइना मैक्सिमम और मिनिमम होइगरा डेरिवेटिव लौरे को e to the power s की e to the power x मसामक तारे सिगे सो g dash x लौरे सिको मागे ना log x की 1/x ताजरे अदुगा हाइस dash of x लौ मतम दा क्या तारे से 3x² plus 2x plus 1 next मथंग दा खुगी सेकेंड ऑर्डर लौद्रिङाइ दा f dash of x से 0 गा मानहलगा क्रिटिकल पॉइंट पुथोकसेबको सिसु समनै g dash of x से 0 गा लेट नेको से लेट सिसु लेट तौसलसे हाइस dash of x से केदोबा 0 गा मानहले मतम सिदा मान हाइनिंग से e to the power x 0 गा मानबा हाइबनी सुमदना 1/x से 0 गा मानबा हाइबनी सुमदना 3x² plus 2x plus 1 से कनागा 0 गा मानबा हाइबनी अब अदुदी यंगोनी एक्सपोनेंट दा करम बाय x की वैल्यू पुथोक्तोइनी मसिंग एक्सपोनेंट दा करम पावर कारगा 0 ता बाय चु लेब्रने कोइदा सिलेतेको अदुदी नो वैल्यू हाइदे सॉल्व तो बंगम देबा सिमा अदगी 1/x 0 ता x की वैल्यू लेते x की वैल्यू 1/0 x ता x की वैल्यू दा क्या ओरेदी सिगी सोल्यूशन सिगी सॉल्व तो यागदगी हाबे x की 0 ता बंगम हाइदे 1/x 0 ता बंगम x की वैल्यू लेते सिदा सोल्यूशन लेतेबा समने सि जो सोल्यूशन लेतबनी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पालगी येंगो सम कॉम्प्लेक्स नंबर अमा तारकपनेबा यारे कोसा अदु दारगदी सेकेंड डेरिवेटिव लौद्रिङाइ दा क्रिटिकल पॉइंट थोक्त्रेबा क्रिटिकल 0 मानहलगा s की वैल्यू थोकप ngamद्रेबको मरम मदुना केदोबा मैक्सिमम नत्रगा मिनिमम की वडी केम द यावरोइबा स्वाहिदा हाइदे क्रिटिकल पॉइंट यावद्रेबा मोइ मसिगी फंक्शन अहुम पीरिबा सिगी यारने को समाय तौबने को नेक्स्ट मथंग दा क्वेश्चन नंबर 5 ते गेम खक लखतके 5 से समाय तौगे 5 की क्वेश्चन नंबर 5 सिदा ngасai ki sin cos की वरी में यावगरे सिम ngaktung थम्मसे दगी क्वेश्चन नंबर 1 से नंबर दम अरु बाइद ओइद्रेदा दम लाइरेद लोइना तो ओसे 5 से मकान तो ओसे अनि होनिंगाइ कछु इन यावद्रेबको क्वेश्चन नंबर 6 तो इन यंगसे मान हारिसियो फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट दैट a company can make if the profit function is given by माना जो फंक्शन अखोइगी कंपनी अमगी here माना प्रॉफिट फंक्शन से कमाइना पी है मतमदा px = 41 minus 72x minus 18x² न पीएबा मान हारिसिना मसिगी कंपनी सिगी मैक्सिमम ओइबा प्रॉफिट से आइदी मासे माना फंगेना फंगाबदा प्रॉफिट से कदाइबु फंगदगे हाइजु पुथोकपा यादोइने अदु तारगे देखोइना प्रॉफिट फंक्शन सिगी मैक्सिमम ओइबा वैल्यू अमु पुथोकतोइने हाइबदी प्रॉफिट फंक्शन सिगी अखोइगी मैक्सिमम वैल्यू पुथोकबाइदी हाइ फंक्शन अमगी मैक्सिमम पुथोकपदो मदुगी पोतो लागतोइनेबा अदु तारगदी फंक्शन अमगी मैक्सिमम पुथोकि हाइ तारगदी अखोइना तौदुइसे p dash x पुथोकने हाइबने अहमद डेरिवेटिव द तारिख क्या तारिख -72x सॉरी x यावरोय दुगा -36x लानी यारे गोसिमा नेक्स्ट मथंग दा p डबल dash हाइबदी सेकंड ऑर्डर पुथोकसेबको द तारगदी मादी कांस्टेंट 0 चखरनी द क्या तारे माइनस क्या तारे 36 अददी येंगोनी नोइना सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पुथो मतुंग दा फंगिबा अखोगी वैल्यू से x हाइबम यावदे केम ते अखोई वेरिएबल अमते यावदे अददी मतम पुनमुक्त कई तारने हेबा लेस देन कना 0 अददी मतम पुनमुक्त अखोगी प्रॉफिट हाइबसे अदम लैने हाइबनेबा यारे गोसिमा अदु ताइ मैक्सिमम अदम ओइने मिनिमम की पोरी यावरोय हाइबनेबको अदु फरे असिना कोन कंडीशन कोन लाकदो पोनी मसिसिदे अखोगी दी कदबा क्रिटिकल पॉइंट से कदाइ लेगे अदु तारगदी 4 कदबा क्रिटिकल पॉइंट की दमकतदा
ꯀꯩꯗꯧꯅꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ px ꯁꯦ ꯀꯅꯥꯒ ꯃꯥꯟꯅ p dash x ꯁꯦ ꯀꯅꯥꯒ ꯃꯥꯟꯅꯕ 0 ꯒ ꯃꯥꯟꯅꯍꯟꯁꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ p dash ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯀꯅꯥꯅꯣ -72 -36x equal to 0 ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯁꯤꯗ x ꯒꯤ ꯚꯦꯂꯨꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯁꯨꯝ ꯁꯝꯖꯤꯟꯕꯗ ꯀꯌꯥ ꯇꯥꯔꯦ ꯁꯦ 1/2 ꯇꯥ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ 1/2 ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯣꯔꯦꯟ ꯁꯤꯗ 1/2 ꯁꯤꯟꯖꯤꯟꯗꯣꯏꯅꯦꯕꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯇꯥꯔꯤꯕ 1/2 ꯁꯦ ꯃꯦꯛꯁꯤꯃꯝ ꯂꯥ ꯃꯤꯅꯤꯃꯝ ꯂꯥ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯌꯦꯡꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ p double dash 1/2 ꯁꯤꯟꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯣꯝꯗꯗꯤ ꯃꯇꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯇ ꯀꯌꯥ ꯇꯥꯔꯅꯦꯕ -36 ꯇꯥꯔꯅꯤ less than ꯀꯌꯥ ꯑꯣꯏꯔꯦꯕ 0 ꯗꯒꯤ ꯍꯟꯊꯔꯒꯗꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ x equal to 1/2 ꯁꯤꯗ the company will get ꯀꯩꯗꯧꯕ maximum profit ꯐꯪꯒꯅꯦꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ less than ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ maximum ꯍꯥꯏꯗꯥꯏꯅꯦ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯝꯈꯤꯕꯗꯣ second testꯀꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯑꯗꯣ ꯃꯥꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯤꯅ point ꯄꯨꯊꯣꯛꯑꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇꯦ maximum profit ꯄꯨꯊꯣꯛꯑꯣ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯗꯤ maximum profit ꯑꯣꯏꯕ ꯖꯒꯥꯗꯣ ꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯕꯅꯤꯅ therefore maximum profit ꯇꯤ p of ꯀꯅꯥ ꯇꯥꯔꯦꯕ 1/2 ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ ꯁꯦ p of 1/2 ꯁꯤꯗ 1/2 ꯁꯤꯟꯖꯤꯜꯂꯣ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕ ꯑꯩꯗꯤ ꯊꯥꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯤꯟꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯔꯕꯅꯦꯀꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ 41 - 72 into 1/2 - 18 1/2 whole कना square दो तारे क्या तारे से 41 minus 36 minus सिने क्या तारे 4 the 9/2 अदो से होय आई calculate तौर लोगे यारे को सिमा सुमाइन तौरका maximum profit पुथोपगी क्वेश्चन नंबर 5 सिमा 5 6 ने होदे से 6 के हाई तारे फरे मथन क्वेश्चन करम बय येंग यारे द पे येंग सिको हजिक येंगसे क्वेश्चन नंबर 10 से ngасai ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀ꯭ꯂꯣꯖ ꯏꯟꯇꯔꯚꯦꯜꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯨꯅꯤ ꯁꯤꯗ ꯃꯥꯅ ꯍꯪꯉꯤꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯐꯪꯁꯟ ꯑꯩꯅ fx ꯂꯧꯁꯤꯟꯕꯅꯦꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯐꯪꯁꯟ ꯁꯤꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯏꯟꯇꯔꯚꯦꯜ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯁꯤꯗ ꯂꯩꯕ ꯃꯦꯛꯁꯤꯃꯝ ꯚꯦꯂꯨ ꯄꯨꯊꯣꯛꯎ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯒꯤ ꯏꯟꯇꯔꯚꯦꯜ ꯁꯤꯒꯤꯁꯨ ꯀꯩ ꯄꯨꯊꯣꯛꯑꯦꯕ ꯃꯦꯛꯁꯤꯃꯝ ꯚꯦꯂꯨ ꯄꯨꯊꯣꯛꯎ ꯁꯤꯅꯦꯕ ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯦꯛꯁꯤꯃꯝ ꯚꯦꯂꯨ ꯈꯛꯇꯪ ꯄꯨꯊꯣꯛꯑꯣ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯪꯕꯅꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀ꯭ꯂꯣꯖ ꯏꯟꯇꯔꯚꯦꯜꯗ ꯍꯪꯉꯛ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯀꯩꯗꯧꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ f dash of x ꯄꯨꯊꯣꯛꯑꯅꯤ ꯀꯌꯥ ꯇꯥꯔꯦꯁꯦ 6x square minus 24 यारेको से अदुई मतुंग देखो जिसे now f critical point पुथोपगी f dash of x से 0 का मान लगा हाइबदी 6x square minus 24 से 0 का मान ले सिगी मतुंग दा 6x square से क्या तारे से 24 फंगे implies x square की वैल्यू क्या तारे 4 तारे implies x equal to plus minus 2 स्माइन तौरगा critical point पुथोए अखोगी maximum value close interval दा पुथोपगी मतंग से कमाइन तौनी हागिबा अखोगी सिगी second order उ पुथोगा test तौदन लेगेदौ नतेबा अखोगी दे फक्केदोबा सिदा फंगिबा value से अहान बार first case की ओइना 1 दगिना 3 बो हाइबनी 1 दगी 3 बो सिदा -2 सि चिंगद्रे मा अमदि चेक तौररोय 1 दगी 3 बो सिदा कना दि जिंगेबा 2 दि यावरे अदु तारग होइना f of कना 2 पुथोनी f of 2 ओइदे सिदा 2 cube minus 24 into 2 plus 107 this क्या तारे से the 16 minus 48 plus 107 this क्या तारे से equal to 6 the 7 10 3 तारनी 3 the 2 123 minus 48 this तारे के दी क्या तारे से 8 9 10 5 to the 75 तारा माले यारे को से समान 75 तारे नेक्स्ट मथंग दमो कोई इन हाइबदो कोई ngасai mamang to ki ta sai end point to check tawne haibado f1 to sum check tawre se 1 haibadi 2 1 cube minus 24 into 1 plus 10 kya 7 equal to kya tare se 2 minus 24 plus 107 हाइबने अब अदु तारे क्या तारे से ठीक है 10 क्या लाए से 9 minus 24 दे क्या तारे 5 दुगा 285 तारे दुगा f of 3 जो बोतक से कमाई तो बा 2 into 3 cube minus 24 into 3 plus 10 क्या 7 दे क्या तारे 3 27 into 2 54 minus 2 672 plus 10 क्या 7 equal to the d क्या तारानी 11 5 6 161 minus 72 equal to 9 दुगा सिना 89
Smai tara male aisi sumbala bai check toro rogi ko mistake le maga su noina ai video ne na mo han badia da mistake le maga su ko nei ne se ko hoji ai ko na hoji ki de dom khoi tari belu sing nei ne se ko taram daga su ko na khoi check toro se ko hoji khoi tori se sigi 1,3 sigi hai ba interval sigi manung sida sigi function sigi khwai di ki chawba value putu hai ba ne ko do tara ga di 2 haina critical point am di phange ko -2 su de chandre ko si manung sida 2 do muk check tawre 1 do muk check tawre 3 do muk check tawre ade khwai di chaw value si gyong kana wale rami 89 natra do targa di 89 hari base kya dane ba 3 hari ba point du natra phana phangi sa do targa di function si gi maximum value si kya tare ba 89 tarane ba yare ko sa aduga kaigomba -3 dagina -1 bogi interval se hangam taraga di 2 si mu yaw roi ba kana mu yaw tare -2 adu di f of -2 f of -3 f of -1 ahum ki value puthoga khwai dagi chawba value do madu to khallaga kaine haidu ba maximum value ni hana question number 10 ji ki aroi ba ina theory ki part ki aroi ba daina tawgi ba do madu ki example hai tare question number 10 se yare ko sa adu dinga sigiti video se dum khara sange mathangda exercise khaki oi ba hai tare ko hojikti theory ki pass lo ra bana exercise ki oi ba video sina mathang part number 7 hai tare madu do ina taksaragi ko adu sigiti matang hilusin jarage punu putagasari thank you